جهانگیر آقای خطیب آقا جه بنه مالکه لهنگ تی جه ایلا زکوریان برکا مندکانه جه قالو باوان و ریوبریا چواکی کرنه جهانگیر آقا ده سالا 1874 دا لگونده چوبوخلیا گریدای نافچه قلقلیا وانه جدایی کتبه لگوری هند سالختاینان بشار آقای قالک جهانگیر آقا ده دما فرمانا رشید پاشا ده ده چه پشتگیریا ازدین بشیریه دما که سر ناکوین بکتی بشار آقا به تاوی چند کسان در باسی آلی ایرانه دبه لیلور جسر خواسته که عثمانیان تکشتن جبهوی کروی جانگو دوسا باوی خود گره جانگو جی رایدارین عثمانیان به جهره دکشه جبه جانگو را جی خطیب آقای باوی جهانگیر آقا دبه سرک ایلا زکوریان ست سال شوندا روژا ایروهین هجی ناو خطیف آقا و جهانگیر آقا لچوبخلیه و در دوراوی ده بپیرانی بحثا عقیدی و عدالت وان ده کرن جبهی خطیب آقا ده سالا 1906 دا جهانگیر آقای گروی ده به سرک ایلو عشیره جهانگیر آقا یکی بلند قمر و جاورش بید تکیلین خو به مزنین عشیرین هرمی را خورد کرد جبلی هن نخیر خازان همو عشیر ریزداریه که مزن نشانی آخی ددن و دیوانا ویدا جیه تکرن ده دما ویدا اولهیا هرم روش به روش خراب دبه ارتشا عثمانیه و آلاین حمیدیان حدوری نادن جواکن نه مسلمان به شوکه ده سر گنده جهانگیر آقا داشتی تکرن و حیا بربانگی شرکی به امان بردوام دکه جهانگیر آقا و مروین خو ایریش دشکینن لی هر دو آلیان جی گل کستین کشتنی لگوری راگیهاندنا نویسکار اسکری بویک سبتری سروکن عشیرین جیران سادون بگی شمسکی حسین بگی تاکوری نجیف بگی مقوری و جعفر بگی شیوی دین هواریا جهانگیر آقا و به هفرا دچن با جوزه پاشای رایدار عثمانی جبر که ایریشا ایواره دا لشکرین ویجی هاتنه کشتن پاشا هول دده
Cihangir ağa bigre. Lê dema ku serokên eşîran bertegê nîşan didin û pişt Cihangir ağa disekinin, paşa êdî cilhet nake. Lê bi domandina demêra yeko yeko diranê xwe nîşanî serokên eşîran dike û dora Cihangir ağa vala dike. Serok eşîr jî ji bo bêbextiyek çênebe ji Cihangir ağa dixwazin ku bila heya demekê cihê xwe biguherîne. Cihangir ağa gekê fetla gela mêra kafir hirço siyar dibe, êlê dide dû xwe bar dikin, diçin di gundê Dêrcemedê û yên cîran da cih dibin. Cihangir ağa ji bo ewlehiyê yekîneyeke baş û bêkêmayî ava dike û bi rayedarên Rûs û Êrmeniyan re jî tekiliyên xurt çê dike. Nasîn û dostaniya wî û Andranîk paşayê Êrmenî jî wê çaxê çê dibe. Di sala 1915 da di şerê Dîlmanê da li ser xasteka wî diçe alîkariya Andranîk paşa. Lê li vir jî disa êrişî gundê Cihangir ağa dikin. Wara lo babo lo babo lo babo lo babo lo babo lo babo dili me kubara sebiye lo khayo dili me kubara sebiye mene bala khadaye Cihangir ağa ağa ele gege fetla derega ramakayani veranda kabir harço isyara tutaki diye fen baye dewe tutaki diye fen baye iraverdi. Cihangir ağa di şerê Dêrcemedê da wendahiyên mezin dide wan û êrişker şûn va dikişin, lê dîsa parayîrê rev û bes dikeve. Vê carê jî berê xwe didin Îdir û Qersê. Dema ku xwe digihînin herema Geliyê Zîlan, bi êrişekê ra rû bi rû dimînin. Mezin pêk tê ku di sala 1927 nekêmtir e. Andrîk paşa xwe digihîne hewariya destpirakê xwe yên mahî ji kuştinê xelas dike. Ji wê kuştî xelas dibin û êlê digihînin herema Usûbegê Hesinî Sürmeliyê. Li vir her du mêrxas tifaqeke xurt çê dikin û xêra vê tifaqê ne bi tenê gelê xwe, gelên heremê jî li Qersê, Sarıqamuşê û Qafqasyayê ji diparêzin. Lo babo lo babo lo babo lo babo lo babo bejna keke fetla zrave mina ni sependara dev gelam lo khayo bejna mire mizrave mina ni sependara dev gelam devle bahare beleka khada berichya de bahare beleka khada berichya Cihangir ağa kiragaz go geleko mapızma در رابط دست خواب نه سرتد که عین جاب
حواریا ما تجیا نایم حواریا ما مایا خاده جورن دیسا شمس نو میزدیام هیده بردی که فردای ده بردی های ایلی ده بردی های شای ما زریم لپی شورشه دما که لشکرین سوویتی ji serhedê dikişin Cihangîr axa û Usif Beg jî bi civaka xwe derbasî alî Sovyetê dikin û li Serdarabadê hegîdiyeke wisa nîşan didin ku di dîroka Qafqasyayê da navên xwe bi tîpên zêrîn dinivîsînin. Cihangîr axa ji pey şoreşê di gundê Cercerîsê ya Nehiya Elegezê da cih dibe. سبايا قلبني كينا كينا لو خيو سبايا قلبني كينا كينا ددلي حواليك كاتو نارامي فيا خبيرا ناقهنا هيدا فيا خبيرا ناقهنا کامل افندی کرگاد دو کرولا منی ورا نگاد کاری و تالانه ازدیای نو در کاری و تالانه ازدیای نو در به ایروی کوا راست بیرام سرمت آگرتیا جانگیرا خواه میره ازرام خواه ازانه لور رحستی نو هیده برده سروک ارمنیستانê yê wê demê Agasî Xanciyan wek Cihangîr axa ji xelqê wanê biye û bi malbatî hevdû nas dikin û hurmeteke mezin nîşanî Cihangîr axa dide. Stalîn ku zilma xwe zêde dike ji bo nerindiyê Cihangîr axa neke Agasî Xanciyan Cihangîr axa di sala 1937 da dişîne sêvanê. Lê bi mirina wî ra Stalîn di sala 1938 da Cihangîr axa sirgûnî Saratovê dike. Dostê minî hêja dengbêj Emerê Feyzo ji me re got dema ku Cihangîr axa li Saratovê girtiye Xidir Pîr û Sivê ji mala Omerxalan li wir girtî bûye. Di cotmeha sala 1943 da Cihangîr axa giran nexweş dikeve. Xidir Pîr gorê lingê xwiyê kurmanciyê yên çîl û qerqaş derdixe dike lingên Cihangîr axa. Çend rojan şûn da jî Cihangîr axa jiyana xwe dest dide. Lê nahêlin Xidir Pîr nêzî wî be. Dibin dema ku dispêrin axê Xidir Pîr ji dûr va cihê lê çal dikin dibîne û sibetirê bi dizî diçe ser gora Cihangîr axa û qewla dibêje. Bi mirina Xidir Pîr ra cihê gora Cihangîr axa jî wenda dibe hê jî nediyare. Wara lava لو مكب خيوي دت مكب دت سري شمسي خكب قاسكي خطتكب ما بزريد أجلكب حتى لكم أبزماما هاتي جلك نفتنكو أختبكي هيدا قتيب جلك نفتنكو أختبكي دگو کرولا اختبا جنای مالم گلا بارود پشنگالی که امی باشو پیشیا بین باشی رامم دبرا جارک هدریم قصدا تالانه ازدیا نکم یک دبردی که فردای دبردی
آقای ایلی دت بردی های شای ما زریم برام که بابی زنده هیده بری 1700 میری حمیده دخار کم گیدگاه فانوسی در باز که آبای آلی کندی